7. januar. Uskraćena i obezbijeđena milost. Treba nam kroz mnoge nevolje ući u kraljevstvo Božje. Djela 14:22. Potreba za unutrašnjom snagom ne proizlazi samo iz iscrpljenosti svakodnevnog stresa, nego i iz patnji i nevolja koje nas povremeno zadese. A one su neizbježne. Patnja neminovno utiče na nas tako što nam dodatno iscrpljuje hod na putu za nebo. Kada nas patnja zadesi, možemo se pokolebati i uski put koji vodi u život nam se može učiniti nevjerovatno teškim. Dovoljno je teško ići uskim putem i strmim predjelima koji dovode snagu starudije od automobila do krajnjih granica. Ali šta da radimo kada se automobil pokvari? Pavao je sa ovakvim pitanjem 3 puta vapio Bogu zbog nama nepoznate nevolje koja ga je zadesila u životu. Molio je da ga Bog oslobodi od trna u tijelu. Na kraju se Božja milost nije očitovala u onakvom obliku kojeg je on tražio. Milost se očitovala u jednom sasvim drugom obliku. Krist mu je odgovorio: dosta ti je moja milost, jer se moja snaga savršeno očituje u slabosti. 2. Korinčanima 12:9. Ovdje vidimo da je milost obezbijeđena u obliku Kristove snage koja će nas održati usred nevolje koja nije uklonjena iz našeg života. Mogli bismo reći da se jedna milost daje u okviru one druge koja nam bude uskraćena. Pavao je odgovorio vjerom u dostatnost buduće blagodati. Prema tome, vrlo ću se radije nego da tražim oslobođenje, hvaliti svojim slabostima da se na meni nastani snaga Kristova. 2. Korinčanima 12:9. Bog nas često blagosilja s datom milošću u okviru uskraćene milosti. Na primjer, jednog nesnosno vrućeg julskog dana vodena pumpa našeg automobila se pokvarila. Ostali smo u kvaru na autoputu 30 km udaljeni od najbližeg grada. To jutro sam molio da se automobil ne pokvari i da sigurno stignemo na naše odredište. No, automobil se ipak pokvario. Milost nesmetanog putovanja je bila uskraćena. Niko nije htio da se zaustavi dok smo stajali pored svog auta. Tada je moj 11-godišnji sin Abraham rekao: tata, trebali bismo se pomoliti. Otišli smo iza automobila, pognuli glave i zatražili buduću blagodat, Božju pomoć u trenutku potrebe. Kada smo podigli glavu, vidjeli smo da se jedan kamionet zaustavio. Vozač je bio mehaničar koji je radio 30 km niz autoput. Rekao je da je spreman da ode po dijelove i da se vrati da nam popravi automobil. Odvezao sam se s njim do grada i samim tim sam imao priliku da mu izložim evanđelje. Za otprilike nekih 5 sati nakon što se desio kvar, bili smo u mogućnosti da nastavimo naše putovanje. Ono što je vrijedno zapaziti ovdje jeste da je odgovor na našu molitvu došao u okviru one molitve koja je bila uskraćena. Molili smo za nesmetano putovanje. Bog nam je dao nevolju, ali usred uskraćene dobili smo drugu vrstu milosti. Učim da se pouzdajem u Božju mudrost davanja one milosti koja je za moju sopstvenu dobrobit, za dobrobit nevjernog mehaničara i za dobrobit vjere 11-godišnjeg dječaka. Ne bismo trebali biti iznenađeni kada nam Bog da predivnu blagodat usred patnje za koju smo ga molili da nas poštedi. On najbolje zna kako da raspodijeli svoju milost za naše dobro i za njegovu slavu.